بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبت صاحبان مهمان خانه های شماست. در صحبت ما استاد گرانقدر پروفسور صمد شریفیویچ بالتویف. استاد خوش آمدید میگم. رحمان. حضور استاد در برنامه ما راستی همیشگی در بیان آن مسئله هایی که واقعا هم برای جامعه توضیح آن بسیار مهم است، برای ما نیز بسیار خوشایند است، به خاطر آنه که استاد در برابر یک دانشمند فنی حقوق بودن یک انسانی هستند که همیشگی در مسئله های جمعیت، در مشکلات جمعیت، در آن مسئله هایی که همیشگی ما در زندگیمون کوشش میکنیم که پاسخ یافته باشیم، همیشه کمک رسان ما هستند. و فکر میکنم ما صحبت امروزی ما استاد در دایره انا همون صحبت هایی که ما قبلی داشتیم صورت میگیرد. برای چی؟ شاید بیننده ما گمان کنند که کدام صحبت هایی که باز تکراری آن مضمون ها نشود. نه، من فکر میکنم امروز هم باز استاد عزیز ما برای ما یک معنی بیکر رو، یک معنی تازه رو بازگو خواهند کرد. چند برنامه هایی که هم پیچ زمان هم تاکشوهای جوانان رو برای ما در مورد اختلاف نسل ها، در مورد گویا مخالفت نسل ها، در باره آن که چرا امروز بین نفران کلانسال و جوانان گاه ها یک ترقشه هست در اندیشه ها که گویا جوانان گاه ها میگن که نفران کلانسال هرگز از قالب زمان شوروی خودشان بیرون نمیشوند و ما را شنیده نمیتوانند. نفران کلانسال میگن که جوانان ما میفهمیم زمان مدرن است، اما سخت از حد گذشتن، از قالب کوچیدن هم چندان جایز نیست. ما نسلی بین کلانسالان و جوانان ایستادیم که گاه ها همین روندها رو مشاهده میکنم و من راستی بسیار سالها همچون یک نفر محققی گویم روندهای نبض جامعه مشاهده میکنم که جامعه که امروز رفته ایستاده است باید برای بسیار سوالها پاسخی گرفته باشد. استاد، این اختلاف از کجا منشأ میگیرد؟ سرشیوهش ابتداش از کجا؟ از نظر فلسفی به این بها دهیم. بله. برای اون که فلسفه خود حیات است. بله. وقتی که ما میگیم اختلاف نسل ها، یکی از قانون های اساسی فلسفه قانون اینکار است. یعنی که این خودش امر تقدیر، امر زمان است که همین نسل نو نسل پیشتر رو اینکار میکنند و ما این را همچون قانون فلسفه باید اعتراف کنیم. این حتما همین خیلی است. ما باید که کلانسالان رو، پیرانسالان رو همچون مخزن دانش، مخزن علم، هر یک حیات رو همین پستوی بلندیش رو پیشانی خودتان رو به همین سنگ زده خونشار کرده آموختن ضرور نیست. همین محض علم آموختن، کتاب خواندن محض برای همین است، پیشگیری همین خونشار شوی پیشانی کس است. لیکن انا همین چیز رو من نمیفهمم چخیل گویم اختلاف نسل ها عموما از نظر آدم به همین زمان، به همون وقتش. من شوخی کرده به رفیقانم میگم که همون وقتی که شما زمان خودتان رو تعریف و توصیف کردید، همون وقت علاقه شما باید اقرار شوید که شما پیر شدید. اگر شما به نوع زمان حاضره رو قبول کرده توانید و همقدم زمان باشید، شما پیر نیستید. من به رفیقان همسال خودم هم میگم، وقتی که رفیقان بعضی رفیقان همسال من میگن که من تلفن رو همه فونکسیونش رو نمیفهمم، من با کامپیوتر کار کرده نمیتوانم، من انا این چیز رو نمیفهمم. میگم شما عقب موندید، عجمیت از همین زمان دیر موندید، برای شما پیریگیتان اعتراف کردید. انا که اختلاف نسل محض از همین موافق نماندنی عقیده می شود. شما واقعا یک اندیشه نهز گفتید که همش خوب است، زمان مدرن است، یعنی حاضر زمان معاصر، لیکن هویت ملی ما، عنعنه‌های اجدادان ما، حرمت احترام، آداب، آنها کجا شدن؟ آنها هستند و آنها میشوند، آنها دیگرگون نمیشوند. فقط ما آن رو باید دیگرگون کنیم. به کدام شکل؟ به آن شکلی که به زمان حاضر موافقت کنند. من کدام روز همراه شاگردان وقتی صحبت داشتم، یک چیزی تماما عادی به نظر اول چی گوییم
назарногир менамояд, лекин хеле маънои чуқур дорад. як шогирдам гуфт ки вай аз ноҳии кӯҳистони масчо аст, гуфт ки устод дар ноҳии мо ҳавлӣ сохтан бисёр душвор, мураккаб, соҳиби мулку макон шудан душвор, барои ки дар он ҷо умуман ҳавлӣ намефурӯшанд. ман ҳайрон шудам, барои чӣ намефурӯшанд? дар он ҷо фақат навашро сохтан мумкин. он ҳавлие ки ҳаст, агар ба ноги ягон кас ҳавлӣ аз падару модараш, аз бобояш, бобокалонаш мерос гузаштагиро фурӯшад, ин нанг аст, номус аст. ин як чизи оддӣ. мисол дар шаҳр ин як қоидаи маъмул аст, ҳамин хонафурӯшӣ, ҳавлифурӯшӣ. дидед байни деҳаю шаҳр ҳамин қадр фарқият кард. моли замонро вақте ки муқоиса мекунем, дар замон акнун фарқияташ тамоман дигар мегӯем. шогирдон мепурсанд ки устод, ҳамин синни сол баромадед, воқеан ҳамин сол фаъолияти таълими педагогии ман як ҷашн аст. 40 сол шудааст ки ман муаллим ҳастам. раҳмат. баъд шогирдон мепурсанд ки устод, ҳамин 40 сол ҳамин дилатон ба назад ми, ҳамин шогирдон кати, ҳамин сару калоба гирифта, ҳамин як чиз фаҳмонда, инҳо кати мубоҳиса карда. ман гуфтам не, барои ман маъқул аст. барои ман имконият ҳам ҳаст. чандин маротиба гуфтанд ки ман фаъолияти дигарро интихоб кунам, бо он машғул шавам. ҳозирам боз баъзе корҳои иловагӣ ҳам дорам, лекин бо ҳамин донишҷӯён будан маро ҷавон мекунад ба назари ман. аз они мо чӣ қадр фикр мекунам? ҳамин пиронсол вай бо чойхона мерад, бо ҳамин ҳамсини соли худаш суҳбат мекунад. вай маҳдуд мешавад фақат ҳамин доираи худаш. баъд онҳо як бисёр аҷоиб, як рафиқи ман гуфтанд, онҳо бо гузаштаашон зиндагӣ мекунанд. фақат гузаштаро ёдовар мешаванд. чанд сол пештар хотиратон ҳаст, мо ин хел будем, ин хел, он хел будем гуфта, албатта аз назари фақат мусбӣ, фақат таърифу тавсиф. ягон бор дар бораи худашон нагӯянд ман ҳамин хел як хислати манфӣ доштам, як қашшоқ будам, ё камтар номукаммал будам, намегӯянд. фақат худашонро беҳтарин нишон медиҳанд, лекин ояндаи намебинанд. оянда чӣ мешудагиш мегӯянд, ояндааш нест акун тамом. агар ҳатто ба ногу пурсед ки барои чӣ шумо ҳам ягон либоси нав намехаред, хайку ҳамин қай пӯшидем чӣ дакор шудакун. барои ҳаминам ман фикр мекунам ки ҳамин ихтилофи наслҳо пайдо шуданаш маҳз аз ҳамин сабаб мешавад ки онҳо якдигарро ба мавқеи ҳамдигар монда наметавонанд. хай ҷавонҳо худашон пиронсол дида наметавонанд, ин маълум аст. лекин пиронсолон медонанд ку худашон ҷавон буданд ку ҳамин нигоҳ кунанд, тасаввур кунанд, ба ёдашон биёранд ки дар вақте ки худашон ҳамин як ҷавони навхате буданд, ба монанди ҳамон фарзандашон ё набирашон ё як ҳамон шогирдашон, онҳои фикронишон ҳамин хел буд. устод сухантон ба ҳамин иловаи ҳамин як чиз, ман як нуктаро гуфтанӣ ҳастам дар ҳамон чизе ки гуфтед, воқеан ҳуввияти миллӣ қабул. аҷобаташе ки хай буд, масалан замони шӯравӣ ҳам ҳамин хел як ҳолате мегӯям, мана имрӯзе ки муқоиса мекунем устод, имрӯз нисбат ба солҳои пешин ана ҳамин ихтилоф шиддат гирифтааст. шиддат гирифтанаш дар куҷост? масалан ман бахча будам, агар моям дароз шавад, сартарошхона рафтани шавам, ман ҳатман аз тирезии сартарошхона ба дарун нигоҳ мекардам ки ягон нафари калонсол нест. барои чӣ? ман мабодо ягон рафтори ношоиста накунам. вақте даромадам, ҳатто агар салом тиям, агар рафта ҳамашон ки даст дода саломат кунам, огоҳ мекардам, писарам, ту писари ки ҳастӣ, писари фалоне. қоидааш ба одам то калонсол даст дароз накунад, хурдсол даст дароз намекунад. ман ина аз дар 10 солагию 8 солагӣ медонистам ки то калонсол агар даст дароз накунад, нафари хурдсол даст дароз намекунад. имрӯз чӣ? имрӯз ин чиз аз ҷониби касе гуфта намешавад. шояд ҷое гӯянд, аммо шояд ман намебинам. гузашта аз ин ана ҳамин тарқиш, ана ҳамин рахна бисёр васеъ аст. ман дар як доираи як фаъолияти эҷодим ба тамоми гӯшу канори мамлакат сафар кардам, то мӯминобод рафтам ва як
мусоҳибаҳое гирифтам аз гӯем тоифаи онҳое ки дар кори фаъолияти соҳибкоришон ба муваффақиятҳо ноил шуданд ва бештари онҳо занҳо буданд. гӯем сухан дар бораи фаъолияти соҳибкории занон мерафт ва байни он суолҳо як суоле доштам: ба ҷавонони имрӯз шумо чӣ тавсия медиҳед? ва ҳамаи онҳо мегуфтанд ки сабр мехоҳам ва саросима нашаванд ва калонсонро эҳтиром кунанд. ман фавран баъди ин суолашон медам: аслан шумо инқадар худатон ба мушкили худатона сохтед, ба мушкили маблағ ёфтед, ба мушкили яктинатонро дутин кардед, барои чи имрӯз як андоза аз посухатон оҳанги шиква мебиёяд ки масалан ман аз ҷавоно, пас шумо ҳамаи ин меросатона ба кӣ монда меред? ба фарзандатон ки худатон шикоят мекунед? аввай фарз кардем мантиқан. ва он кас гуфтанд ки баъди як нафар воқеан барои ман бисёр посухи гӯем қаноатмандкунанда буд. гуфтанд ки медонед баъди ин гапатон ман гапи дигар мегӯям, мо фарзандои худамро инқадар масалан серупур кардем ки таъмин кардем аз ҷиҳате ки иҷтимоӣ ки онҳо бӯе аз мушкиле надоранд ва онҳо гумон мекунанд ки масалан мо сохта додем тамом, онҳо бояд дигар чизе насозанд. ман фаҳмидам ки воқеан ҷавоно то он замоне ки риёзат накашанд ба қадри гӯем меҳнати калонсол намерасанд. гуфтанд ман рости ана ҳамин ҷавоб беам ҳам як андоза қонеъ шудам, ҳам ҳайрон шудам ки чӣ гуна масалан мо тавонем ки барои фарзандои худамон мушкиле хоҳем дар назари аввал. гузашта аз ин охир гӯем ганҷ дар риёзат аст ки охир паҳлӯи дигari масъала. шумо ин масъала ба назартон бисёр аҷоиб гуфтед. ҳамин як чӣ хел фаҳмонам ки дар як барномаи рӯбарӯ вақте ки бо Салимҷон мо ҳамроҳ, ҳозир хотирам нест кадом мавзӯъ буд, як мисол овардам ки як одами пиронсол ба ман мегӯяд ки замонҳое буданд ки агар як одами калонсол ё мӯйсафед агар роҳ рафта истодагӣ бошад, аз паси вай омадаги ҷавонҳо аз вай пеш намегузаштанд. ва ҳатто ривояте ҳаст ки ҳамин вақти намози пешин будасту ҳамин ҷавонҳо саросима буданд, лекин барои ҳурмати ҳамин пиронсоле ки ба зур бо асо мерафтааст аз вай нагузаштанд. парвардигор вақти аз онро 10 дақиқа дер кардааст ки барои ҳурмати пиронсол онҳо дер карданд гуфтанд. ин ривоят аст. баъд ман гуфтам ки ҳамин чиза ҳамон рафиқи ман вақте ки ба ман нақл кард, ман гуфтам ман бо шумо розӣ нестам. ман барои он ки ҳозир замон дигар аст. ҳатто барои он пиронсоле ки то масҷид мерад барои вай велосипед ҳаст, барои вай мошина ҳаст. яъне замони босуръат рафтан аст. яъне давраҳои қадам монда оҳиста бесарозанӣ мерафтан гузаштагӣ. ҳозир асри 21 ин нисбати асри 20 хеле босуръат аст. асри 20 агар ба ёд биёрем, агар нисбати ба фикрам як 10 асри гузашта босуръаттар аст. ҳамаи кашфиётҳои илми техникӣ аслан дар асри 20 шуданд. агар ҳамин хел суръате ки шумо аз рӯи ривоят гуфтед мемондем, мо 10 асри дигар ҳамин хел мерафтем. ман баҳс кардам. баъд вай рафиқам гуфт мебахшед, ман бо ҳамон абдусамади ҳамсину солан гап задам ё ки абдусамаде ки набирааш аст. ман шӯхӣ кардам, ман гуфтам ман дили ҷавон дорам, ман дили барно дорам, ман воқеан худамро ҷавон мегӯям. ман худам ҳатто бо ҷавонҳо ҳамфикрам ҳастам. онҳо бояд ки саросима бошанд. лекин гап дар сари ҳурмату эҳтиром гирад. ҳурмату эҳтиром, одоб, услуб, он чизе ки ҳаст, як хислати бисёр аҷоиб дорад. ҳамин парвардигор мегуфтааст ки ман ба дили ҳамин падару модар меҳри фарзандро ҳамин хел ҷой мекунам ки ҳар номаъқуле ки вай кунад қабул мекунад. ҳар якти мо медонем. лекин дили фарзанд меҳр нисбати падару модар бояд дар натиҷаи тарбия шавад. ҳамон падару модар худо ҳамин хел тарбия кунад ки дили фарзанд нисбати падару модараш ҳамон меҳру муҳаббат, ҳурмату эҳтиром, одоб ҳама шавад. ана ҳамин чизро мо аз ҳамин қадимулайём то ҳозир ба қоли бояд ҳазорсолаҳо мо кӯшиш мекунем ҳамин амалро иҷро кунем.
чунки он чизе ки парвардигор бо як ишора иҷро мекунад бандаи вай бо меҳнатҳои вазнину сангин иҷро карда наметавонад муаммо пайдо мешавад ҳозир муаммо пайдо шудааст барои чӣ пеш аз ҳама зиндагии мо хеле ва хеле беҳтар шудааст нисбат замонҳои пештар барои он мушкилиҳое ки бобою бибиҳои мо диданд падару модару мо диданд ҳатто мо худамо дидем барои ҷавонҳои мо нест ҳозир ва онҳо ҳатто худашон баъзан шиква мекунанд ки мо аз китобҳои бадеӣ мехонем аз филмҳо мебинем ки мушкилҳои ҳаёт дар мо нест мо бо чӣ мубориза барем мо чиро мисол ғолиб биёем нисбати кадом мушкилиҳо ва ман баъзан мегӯям ки зарур нест ки ин мушкилиро мо созем ҳамин дар ҳаёт ҳамин худаш меҳнат кардан илм омӯхтан ҳамин қарзи фарзандиро ин худаш меҳнат аст ин дар ҳамин мубориза ғолиб баромадан ҳам мумкин аст лекин он ақидаҳое ки шумо гуфтед ба назари ман ҳозир аз худи мо аз фарзандои мо не ҳамин меҳру муҳаббати падару модарӣ чашми ҳамин падару модар ҳақиқ гӯё ки як парда мегираду муносибаташ нисбати фарзандаш дигар хел мешавад пештар ҳама мегуфтанд ки назди устоду фарзанд оварда устухонаш аз ману гӯшту гӯшта аз шумо гуфта ҳозир кадом устод ба ҳамин хел гуфта оварда метиҳад аз ҳамин мактаби таҳсилоти умумӣ сар карда то донишгоҳ мо ҳуқуқи гап задан надорем ҳоло вай дар маҳалла вақте ки мо кӯдакҳои ё ки ҷавонони ҳамсоям эрод мегирифтем ҳозир агар эрод гиред агар падару модараш омада мегӯяд ки эрод мегиред шахс дорад вай шумо чӣ ҳақ доред эрод мегиред яъне аллакай ман гуфтане ки ҳамон муҳит дигар шудааст ҳамин як мафҳуми байналмилали урбанизатсия аст ҳам чӣ хел шаҳрӣ шавем мо шумо аввали суҳбат ҷавонишавӣ гуфтед ку пеш аз ҷавонӣ шудан аввал шаҳрӣ мешавем мо вақте шаҳрӣ шудем то рафт ҳамин муносибати ҳамдигари одамон аз ҳамдигар дур мешавад вақте ки ман ба шогирдонам баъзе вақт мисол овардан мехоҳаму ман мегӯям ки дар ҳамин деҳот вақте ки ман меравам ана шумо шаҳру ноҳияи мамлакат ҳамаш рафтам гуфтед то мӯминобод рафтам гуфтед дар деҳот аҳамият диҳед девор нест дар баъзе ҷо ҳатто масхара барои ҳамин шӯхӣ барин дарвоза ҳаст девор нест боварӣ ҳаст яъне боварӣ ҳаст аз ҳамдигар ҷои пинҳон мекардагӣ нест ҳар як касе ки мебиёяд марҳамат биёяд ҳатто мо худамоам чандин бор рафтем ҳамин ассалому алайкум гуфтем ва алайкум ассалом гуфтан мо ҳамчун меҳмон қабул ҳатто нагуфта шумо кӣ барои чӣ омадед ҳеҷ чӣ гап нест лекин мебахшед дар шаҳр мо ҳамин аз видеокамера сар карда то ҳамин ҳазор воситаҳои техникӣ мемонем ки мақсад дарро накушоем барои шахси омадагӣ анами шаҳришавиш анами хеле аст агар ҷаҳонишавӣ шавад агар баъд анам услубу одобҳое ки аз хориҷа мебиёяд аз аврупо мебиёяд аз ҳамин чӣ дигар мамлакатҳо мебиёяд ин боиси вайрон шудани ҳам услубу одоб мешавад пас дар одам эҳсоси худхоҳӣ бештар мешавад устод яъне эгоист мешавад инсон чӣ хел мешавад дар ин ҳолат ки ҳозир як нуктаи аҷоиб гуфти устод бахшиш ман як нуктаро гуфтани ҳастам дар ҳамин маврид ман вақте барои шогирдони соли аввал донишҷӯёне ки оянда журналист мешаванд вақте дарс медиҳам ман мепурсам ки масалан онҳо аз кадом наҳоиҳо омаданд ва мефаҳмам ки масалан расонаҳои унҷо кадом расонаҳо ҳаст газета ҳаст радио телевизион муҳити фазои иттилоотии онҷоро муҳокима мекунем баъд як чӣ мегӯям ки мабодо агар шумо дар шаҳр касе шуморо ранҷонад ё барои эродатон агар ягон эроде гӯяд ки масалан сабаби малоли хотиратон шавад шумо оянда журналист мешавед ҳамин гиреҳ ҳамин гӯем хафагӣ дар дили шумо ҳаргиз намонад барои он ки дар шаҳр чӣ қадар одам бисёр шавад меҳр кам мешавад дар деҳот масалан агар як деҳава даромадед хони фалони куҷо гӯед бурда нишон метиҳад агар дар шаҳр масалан москва ба мегӯянд ки ҳамин кӯча куҷо ба агар ҳамин кунҷа бошад ман намедонам мегӯяд дар замони модерн дар замони ин қадар рушд дар замони тараққиёт ба ҳар сурат мо ҳамин ҳуввияти миллии худамоя
چه خیلی نگاه داریم استاد. این چیز برای ما میخواهیم نمیخواهیم ضرور است. برای آنکه مثلا حتی جناب ولی پرزیدنتمون در برآمدشون بسیار میگن که جایی که نرویم همیشه از تاجیک بودن خودمون افتخار کنیم و ان همین مثلا فرهنگ بلند خودمون نشان داده توانیم. چون دری هر یک مثلا مسئله سیاحی رشد سیاحی هر یک سیاحی که میاد در دفتر خاطراتش در صفحه ها مینویسد اینترنت که تاجیکان مردم مهمان دوستند. اولین خاطراتی که آنها دارند یعنی مردم زود باور هستند. درشان رو برای مهمانان میکشند. آنها در بیشتر در کوه ها میرند بر دیه ها میروند و ما چگونه استاد در همین یک شرایطی بسیار دشواری فرهنگی من در نظر دارم. یک بحران هایی که بحرانی هم هجوم های فرهنگی ده واقعا همین خیلی که در عصر اطلاعات در عصر اینترنت ان همین هویت خودمون به هر صورت نگاه داریم که پگاه مثلا نازی آینده ها ما شر نداریم. وقتی که ما کوشش میکنیم که با جوان ها یگان هویت ملی عنعنه های اجدادی همین چیزها رو تلقین کردن میخواهیم آنها باید که یگان زمینه داشته باشند. جوان های امروزه ما حاضر جوانی مثال 20 ساله ما سال 90 تولد شده است. یعنی از شوروی هیچ چیز نمیدانند و غیر از آن نقل هایی که ما میکنیم. من بعضا وقت درس اگر یگان فیلم های شوروی رو هم فیلم ها دیدید یا کتاب بدیه خواندید گفته پرسم نخواندن ندیدن. درست اکنون آنها باید به چی اساس یا به چی تکیه کنن؟ با اون چیزی که حاضر هست. اگر حاضر من گویم که من مثلا اطلس یا اینکه قالین بافی همین چیزهای اجدادی همین گویا که یک اکزوتیکا میگن که خود همین بر این گویم یک جوان با من گفت که استاد شما همین گفته گفته خودتان گشنده ایستادید یا نه؟ در عصر 21 وقتی که همه ملت ها خلقیت ها به پیش می روند ما برعکس عقب رویم با اطلس بافی و با قالین بافی رویم. من گفتم نه وای نمود اساسی استحصالات اقتصادیات نیست وای باید که همچون نمونه صنعت و هنرمندی اجدادی ما باید برای دیگران همچون نمونه مانیم. چون که مثلا سیاحانی که از خارج میبیان آنها چی رو دیدن میخوان؟ مثلا ما اگر از اینجا سیاحی رویم یا اون شهرهای کلان بیناهای بسیار آشیانه یا اون نوآوری های محض شهرسازی رو دیدن میخوایم آنها از این چیزا بیزار شدیم. آنها برعکس چیزی همین وی چیکار عنعنه هنرمندی و کسادی با مردم نزدیک حتی به خلق نزدیک شده. حتی آنها اون چی گوییم عامل های براحتی که در مهمانخانه های همه شرایطش هست آنها اینو نمیخوان. در حتی شهر و ناحیه های همین دوردست ما رفته هم در نزد مردم در خانه هم تو لای پخسگین زندگی کردن میخوان. مثلا برای چه میخواد؟ برای آنکه آدمی زود با اصلش شما چقدر اول گفتید که با اصلش دلش میکشد. برای اونم وقتی که ما جوانها رو تربیت کردن میخوایم و نظر من ما باید همین چیز رو گوییم با آنها تلقین کنیم. آنها فهمند که اگر ملت اگر هر یک خلقیت اگر عنعنه های اجدادی خودش نباشد و فقط گویا که حاضر پیداشتگی بریم باشد اگر اعتبارش قدر قیمتش نمیمونه. برای همین فرض کردیم شما اگر حاضر زمان لباس پوشید حاضر زمان رفتار کنید حاضر زمان کردار کنید اصلا مردم های اروپایی و امریکایی چی فرقیت تا میمونن؟ شما یک خصلت فرق کننده باید باشد. برای همین هم من فکر میکنم که همین هویت ملی ما که در شعور ما است اون از بسیار عامل های دیگر مادی و مالی و همین حتی چی گوییم در همین حیات اجتماعی اقتصادی ما پیدا میشه که وابستگی دارن. آنها رو ما تلقین کرده میتوانیم. لیکن فقط به نظر من اولی صحبت درباره اختلاف نسل ها بود که باید که زوراوری نباشه فشار آوری نباشه. همین حتی من شوخی میکنم میگویم که اگر همین پسرتان یا نبیرتان شما یک مصلحت دادن خواهید مصلحت رو همین خیلی دهید که قرار
қабул мекардагӣ ҳамон фарзандатон аз они худаш бар ин ҳисоб шавад, амри шумо нашавад, қатъияти шумо нашавад ё талаб кардани шумо нашавад. ҳамин ба фикри ман ҳамин хел, лекин худатон ихтиёр доред, ҳамин қарорро шумо қабул мекунед. шумо чӣ хел қарор қабул кунед, мо қабул мекунем. ҳамин хел гуфтамонед, агар мақсади шумо назар гирифта аллакай ҳамон қабул ва худаш боз як ифтихор мешавад ки ман худам қарор қабул кардам. устоди азиз, ташаккур. ман ростӣ сабаби сухани шуморо ҳамин ҷо боздоштанам аз он аст ки якум фурсати барнома гузашта аз ин ман боз як масъалаи дигаре ҳаст ки дар қисмати дуюми барнома аз шумо пурсидани ҳастам ва ҳаргиз ин ҷанбаси суҳбати мо шумо не, балки гузаштан ба қисмати дигари барнома ки мо суҳбате дорем бо устоди арҷманд, як нафар соҳибдил, нафаре ки дар баробари донандаи хуби илми ҳуқуқ, як воқеан доир дар шинохти фалсафаи имрӯзаи зиндагии одамон як нафаре ҳастанд ки воқеан рӯшанфикр устод Шамсашариф Болтиев ҳамсӯҳбати мо буданд ва мо ҳатман дар барномаи навбатӣ дар суҳбати соҳибдилон ин мавзӯъро ки вобаста дар ҷустуҷӯи роҳҳои созиш дар кам кардани ихтилоф байни калонсолон ва ҷавонон аст суҳбат хоҳем кард. ин барномаи дар суҳбати соҳибдилон буд. устод барои шумо ташаккур мегӯям. то барномаи навбатӣ хайр хонатон бод бошад.